Cara macam mana kita nak guna password ataupun VPN dalam modem Arcaden AW1000 firmware Cairo WRT. Beli daripada Cairo Cloud, kita akan dapat firmware Cairo WRT lah. Tak ada password, klik login je. Modem ni dah ada internet, kita guna SIM card yes. Cairo WRT sekarang ni version 2.2 lah. So, kita klik bagi menu atas ni, kita pergi dekat bahagian services dan kita ambil password 2, password tu. Kalau kita nak masukkan kita punya config, kita pergi dekat node list. Kita klik add node with the link. Mana kita tak dapat, kita beli lah. Kita langgan VPN daripada seller VPN lah. Kita beli dia punya config. Contoh dalam group page Telegram dia XOOL VPN. Kita pergi kat bahagian chat dan feedback. So kat sini semalam dah ada share beberapa config untuk beberapa telco Malaysia. Macam ni dia ada bagi Unify, U-Mobile, Maxis, Digi, Celcom. Kat bawah ni ada yes. So saya guna SIM card yes, kita ambil yang yes punya lah. Yang ni copy code. Kita klik copy code, dia dah copy to clipboard. Kita pergi balik dekat kita punya modem UI, kita ambil node list, klik dekat node list dan kita klik dekat add node via link. So kat sini kita paste, klik kanan dan paste ataupun touch and hold dan kita paste dan kita klik button add. Kita klik save dan apply. Kita pergi dekat other setting dulu. Sudah confirmkan yang ni delay start biarkan kosong. Kadang-kadang biasa default 60, kita tukar jadi kosong, klik save dan apply. Klik save dan apply. Lepas tu kita pergi dekat basic settings. Kita klik dekat main tab kat atas ni. Kita klik dekat main tab ni. Main switch ni kalau kita nak on kita punya VPN, kita check dia. Node ni kita pilih lah. Kita masukkan tadi dalam node list tu. Inilah dia dah naik kat sini. Ke bahagian node ni. Node dot brown ni kita pilih dia dan kita klik main switch dan kita klik save dan apply. So nanti dia akan running lah. Dia akan running kat sini. Kita klik kat basic setting pula. Kita tunggu sampai core ni running . Bila dah core ni dah running, maknanya dah jalan lah kita punya VPN. Kita punya password ni dah berjalan. Kita klik kat Baidu, kita touch. Untuk Google kita touch. Untuk GitHub kita touch. So hijau maknanya semua ok lah. Cantik lah cun. Kalau kita nak double confirm dekat speedtest.net. So kalau kita tengok dia punya server ni, Cloudflare ni maksudnya server VPN lah. Kita punya modem dah running VPN. Kita dapat dalam 200 lebih. Ping dia pun agak cantik juga, 23 ping. Download dia 200 lebih. Kat sini memang speed ni lah. 5G pun memang speed ni 200 lebih, 300 kat sini. Tak tinggi Upload 22 Mbps.